Kancelarija za mlade opštine Čukarica u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje organizovala je besplatan kurs nemačkog jezika i web dizajna za nezaposlene mlade ljude sa te opštine. U naredna 2 meseca njih 20 pohađat će tečaj osnovnog nivoa nemačkog jezika, dok će se drugih 20 upoznati sa pojmom web dizajna i naučiti kako da izrade web sajt. To će biti još jedna stavka u biografiji koja bi trebalo da im olakša put do prvog ili novog posla, a za pojedince i radno mesto u Nemačkoj. Vreme kada je rad na računaru preduslov koji potencijalni radnik mora imati u svojoj biografiji za svakog poslodavca, dok je stepen znanja kojim raspolaže presudan za dobijanje posla, kursevi novih informacionih tehnologija za nezaposlene više su nego neophodni. A ako su pritom i besplatni, kao što je kurs web dizajna koji je organizovala opština Čukarica, interesovanje naročito mladih još je veće. To je, na primjer, prilika koja se dešava jednom u životu, ili kako da kažem, da dobijemo to što nam je neko već obezbedio da možemo to besplatno da odradimo taj kurs. I, kao što znam, pomoći će nam u daljem školovanju ili u radu. Mislim da je web dizajn jedna od korisnijih stvari jer upravo ona povezuje s jedne strane IT sektor sa onim komercijalnim sektorom u smislu firme moraju da imaju svoje sajtove preko koje će se reklamirati. U naredna 2 meseca njih 20 će naučiti da prave web sajt, što će biti njihova prednost na našem tržištu rada. Oni koji žele da se oprobaju i u inostranstvu, odlučili su se za besplatni kurs nemačkog jezika. Smatram da nemački jezik dosta znači, da je dosta tražen za posao medicinske struke i smatram da bi mogao dosta da mi pomogne radi posla u Nemačkoj. To je jako traženo zanimanje, recimo u Austriji gdje je taj posao vrlo lepo plaćen, znači od 1000 evra pa naviše. I pretpostavljam da prva ova osnova je jako bitna. U zapadnim zemljama medicinski tehničari su tražena profesija, a naše ljude od posla deli samo jezik, čiju će osnovu ovi ljudi savladati u naredna 2 meseca. Iako nije nezaposlenost i zapošljavanje generalno nadležnost gradske opštine Čukarica, mi sve činimo zaista da pomognemo našim Čukaričanima da što pre dođu do posla, jer shvatamo da je to zaista najveći problem sa kojim su oni u ovom trenutku suočavaju. Besplatni kursevi i nova znanja povećavaju njihove šanse za pronalaženje posla, zbog čega će opština Čukarica zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i ubuduće pomagati nezaposlenima.